Hai menaze ting choma i awang riame zai hai menaze Zeme man sage klum dele namai kram ke zing kai zike ting kum chana jang kai zik chum ri mai ting chwa kidai regu man sa Zeme ko gane ine hai mena hange paulia gai dera dele Northeast State Manipur ge Minahang Cat Member of Manipur Legislative Assembly MLA bzi Projen Singh ka chibe pune pane Pungzabam Bepatabam Manipur Development Society gu Chairman gene Sauluze Tetrabe Lesi Resignation Tender ze Manipur gu Chief Minister N Biren Singh dage Nzanai Kram ke zing kai ting kum chana jang kai zik chum ba mai ge pe gai dele ze ka chedele za MLA P Projen Singh na sa ze pane Pungzabam Bepatabam gene Sauluze Tetrabe Resignation Tender Lesi ze pe changai baza bugu personal padagane dawlak bebam le ze ka chedele zai man sa po Saja chuna Manipur government kange mata tebroge pnusuite me member of Manipur Legislative Assembly MLA me mina hang chume state government gene pnuitabam soluze resign tetele ja ka chedle age railam gen janai ge resign tebe Manipur Development Society gu chairman bzi P Projen Singh zai pakna bge MLA Manipur State Tourism Development Corporation gu chairman bzi Karam Siam zai pakchumge MLA Chief Minister Advisor Tokchom Radhe Siam Singh planete zechuna Manipur State Government kange mata tebroge pnusuite me MLA me Manipur State Government gene pnuitabam soluze tetime mina hangchum changdele jakachudeli za Indiaram Spyroge psuite ze rezi tebe perege bam be Union Defense Minister Rajnath Singh dagen znai kram ke zing kai ding upchama jang kai chum ba mai ge COVID-19 hararet nim pedale jaka chedule zaina Indiaram Union Defense Minister Rajnath Singh dage COVID-19 hararet chuna nim pe be bezegene saun takje quarantine ge lalai ja salai za Union Defense Minister jen znai kram ke zing kai ding kumchama jang kai chum ba mai ge New Delhi ge Air Force Commander gu conference kandui bige wang rahange teudele ja ka chedele kagne padage COVID-19 hararet nim pe be bzigene Saudi dele ja salai za India kadai gu India Meteorological Department IMD mines saje namai hechai kak ter hang bige Northeast State Arunachal Pradesh Meghalaya zai Assam ge tingruin chi sangje ruigule je ka chedele Arunachal Pradesh ge kram ke jing kai banai kram ke jing kai jekna kamai ge tingruigule je chu then Assam banai Meghalaya ge je kram ke jing kai jeket rimai banai kram ke jing kai jekna kamai ge tingruin chi sangje ruigule je ka chedele za India Meteorological Department ne saje ai tingrui rabrun namak je kram ke jing kai gene kram ke jing kai madai lungge Northeast State ge tingkai gui kan chibe ting chebe zai de sakye budu wangole je ka chedele Zai Northeast State Nagaland gu Chief Minister Nephew Rubnai Deputy Chief Minister Tiar Zilyang na tetibe kram ke zik rejete setting kumchama za kaije ka chumai ge New Delhi ge na Union Minister of Law and Justice Kiren Rijiju ze ngo hdoje ntaw hro gai dele je ka chedele zai pnui ngo hdoje hro gai blam ge Nagaland gu Chief Minister Nephew Rubnai bu Twitter ge rangai dele jana ai pnai na Union Minister of Law and Justice Kiren Rijiju ze ngo hdoje ngom pau gai be zai sam heki gai beza Nagaland ge kakle blam ge sam je heki ke gai dele je ka chele za Indiaram Army spyman znai kram ke jing kai ting kumchana jang kai zik chum ba mai ge Jammu and Kashmir Pons district ge Bimbar gali ge ne sanjo ter hange punigu gari ge cholu jete pe blog ge kakle be pe je punigu gari himi topet begine mina hang minge me Indian Army spyman punikring be sau gai di dele je ka chedele za ai Indian Army spyman mina hang minge me gadi blam ge Indiaram spyroge suite be Defense Minister Rajnath Singh ne plunga lak sam pau gai dele Zai Northeast State Assam banai Arunachal Pradesh gu government ne Delhi gen znai kram ke jing kai ting kumchama jang kai ka chum ba mai ge Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah da ge Assam banai Arunachal Pradesh
state gu gdei ramrai ge kakle blam ge teun chira be barau agreement sign je teu gai dele je ka chudle the union home minister Amit Shah ge ai northeast state Assam banai Arunachal Pradesh gu border ramrai gdei kakle blam ge teun chira be barau memorandum of understanding MOU sign teu gai be Assam gu chief minister Himanta Biswa Sharma banai Arunachal Pradesh gu chief minister Pema Khandu ne teu gai dele je ka chuli Zai northeast state Assam Baksa district Karizia Bizni area kachibe bamge danai teti be kram ke zikreuze skui tingkum chana jang kai jakachum sumai tingmuige tingkai guinchi sangje guiwang bgene himbang kaukeuze mihang samikia himbang ne dam siani dele jakachule zai chirun magje tihu nalbari district edu tingkai guinchi sangje guiwang bgene mihang samikia punui kim pumrameze tingkai na guito kamdi dele jasale zai chirun magje teti be sumai higige Assam Demaji district Sila Patar kachibe bamge tingkai guinchi sangja guiwang bgene himbang kaukeu zem penung patingkum himre mingeu ko ze himbang na dapchani leje du kachule Zaina northeast state Manipur Impal East Singjam Kunau Kulo Bnai Senjam Chaprau Kulo ge tetiba sumai tingmui ge tingkai guinchi sangja guiwang bgene zemna me bambe haki pumra me tingkai ne guito ni be za zemna me bambe haki tingkai ne guinsia ni be haki himre ria tingkai guikan chibegene tensia ni dele jakachule zai tetiba sumai tingmui ge tingkai guinchi sangja guiwang bgene Manipur ge kbaba kan tobe karen electric priyar me za tingkai ne guinsia kamdi bzigene nchat kreu kunarya gumze state ge kbaba karen electric ngaze bam dele jakachudle zai Manipur gen znai kram ke jingkai tingkum chama jang kai jakachum ba mai ge klumbe prenchibe degree hadairia hangchangle jakachudle zai Manipur ge tingrui ke ta dize lumga sangja prenchik sangja hangdi bjegene Chendel district Purum Chumbang kloga hadui chuna reu ka sangja lale je sali Zai Russia mna Ukrainian me war rei tebze saura hange pangka chunaria semakre leje ka chudle Ukrainian Bakhmut city ka chebe bamge Russian spy me Wagner ka cheme prenchi sangme bone goni be city je chuna Ukrainian spy me ludai ra hange teude sangje zemna gi ke me Ukrainian spy me du chaizela leje chu zai Russian spy me du zemna gi ke me chaizela leje ka chudle zai North Atlantic Treaty Organization NATO General Secretary Jens Stoltenberg ka chebe pune Ukrainian go President Volodymyr Zelensky je ngau hadauga ra hange znai kram ke jingkai tingkum chama jangkai jakachum ba mai ge Ukrainian Kiev capital city ge kyawangai dele jakachudle jena NATO go General Secretary Jens ne Ukrainian Kiev capital city ge kyawangai luze Russia mnai Ukrainian me rei tebgne Ukrainian me spy me pnui kring be pepe hingmag je pnui dei hangane pnui teure Russia spy me je rei tebgne pnui kring be ga gai di mle ndage pnui gai be samdu pe gai dele jakachudle ai gena na mai kram ke jing kai je ke tingkum chana jang kai je kachum ri mai ting chua kidei rei gu man sa loi gai dele pi gai jang king gai ni mle ne je to dele